mandu ne chang kos nyam la no roisni ban rointin kon til rodien kaliang ban kaling kajen report me en wal chang ka baro ka pai diok ron kin dangro widi jandang le bakel bana report netin kon til rodien kode kon kaling bana kaling take a lot of information to go to the kon kanywa kel katen kon di choti an lat dio je ne man chiga te ngajen wo te kur mi cha kaf netin kon tin la nuare ke kuma spele ayu cha kap kor so na many gore jeno de nywa kel ken yam chana report e chalat kume dung kirmi yadit kwate chibude shalke general paul nang major writing jogonating continent ka kobo anu chaya come 72 hour to be evacuation be alat keje rewar ga me chikana gor mi banyu ga yekel ko gor kon bantin kon lat ko rin banaka ngach anu kuma kirmi yadit order mitede chetobo ki a warning mitede cha kamnetin kontilan weremo wene kanetin kontila lat la luak tin wakana bana report me bana je linkel chirmanda na ngai kone no kuma kir gore je longo no dere can all the places ki go the content no ticket and dere ka kep ki dere ka control jen ta dana ticketin bana warga mi cha nyoko mu gar ka bo lol gar kot bana je ling bani ka je report me gwadan chroitin me tobe warning bokon wari no ko ngai kon kan wari ti gore je longo no dong de na surrender ka kirm yadit no ka ta dan gu keneje ka ngai konen no targetin ke li obi kan war be kan ke slave be kan gale lo shirka jang ke mala na juga ba lat no ka shia tok din chia je be go so ne me jendan en la roda ka gor banyo ye kel ka jen report meni ka jawen ya me cha gor kaneti ti tla ne kum kirmi yadit report che kon dia lejek all of us che kon je report mo ma chalat te pol nang chana jogono che ya kam 72 hour ta ne jen baro widaro dio jen wal don ki don ni raw ke nyen kel 72 hour ko ngai kono en niente ke 24 hour we mean that de kolar no don da la nin diok no so men ci to gene awara gaye chikana gor chikana lelo ko kana direct ke ji unimis ala ji UN la United Nations ne de content lokana ka ko boken lokana ka jongle woni ngani am chikana to en kuma kirmi yadit chikana la do ne jongle ne de content la lat atilet la ji humanitarian jongle yeno biadun woch ka kobo kwa kobo kwa je evacuate kwa rodun wotin chine gor no bine nenten within 72 hours ke tan jen baro widaro mo te sia evacuate sia ne bite jirun sia ko bite kum kirim yadi no la de ni SSPDF ga jeri por mo mi kana lado and wo bi kan we ka kobo bi kana ka ano ka chika wona ki kana kamne de konti la ji wen jo kan ji wen no bi agien na me kan ji wen kan kana no ji wen chika report ki chika respond chikan kum ker jogo no ne mi ajin bana bi ke jenti la ji wen tin kule la luak tin ko gitin kon lat karodian bu jere wuch chikan ga jogo no chi ane de lat mandano yen lat ka kobo lar ne mu yen lel ka kobo ke reason mete de jogen ji United Nation no jana re wuch won me ngech ken en go chikana chikan ga nak witin ko kien tinar kulo lo ka kobo ko ngai kone na kobo dio je ke jongle dio je more than 280,000 people ne te kin to kudang region badak ke woni ambo and that population ke liu te ka kobo karwada kan lo ga netin kono te ka kobo ko gui kon gat ka men ka dong ne dia te ke re wichin bana allo a chojmi di che chojmi tot and yet the only place and kun were ku kan take right now gor kano be kan nyok ku kan control so an warning mo mi cha to be kano a top kana ko ngai kana gwano charen realika alaka ne diti
ala de ne kim ya de dio je shaling no shigori no wojene ka walga chiga jian chigan we ka wat dio je shaling chiga jian chigan we ka dor chalka mo great people administrative area la dor jeba jen gwad dan chari nangtin bu kulo ben ko kujimi alo chigan do bede ben kana won chigan pal ende je dana shaling no shi withdraw charo wojen de ni asas pdf chiga nyoko ko kujimi jen mlar kana no wojero dun within 72 hours kana wo brenyal babok renyal babok dio jama nan chan rajalung mi dong jiram chiri pot chilling ko rai kono kuma ken ya di chagwan kuma United Nation jaga jogo no yen shia kana kala civilian shia ka na helicopter ka cha yelwak kuma Uganda report cha kula gap Michael McQuailwas deje ci kon diala lingan mi chit kana mone right now the same reke medan me ci kana la reke ci kana lat kana sa gor kono let kana nyok ka kobo kana bikan all the territory bikan ka kap jenta danan te ngidin tetin ngai kon diala no la dor nat mi kap special don wore chaja kab loroba so right now na me jen dan en chato kum kim yadi no bikana ko bikana dwan match ke bikana kap ko karen yale ko bikana bu karen yale jen do dan tik tin tem rodien milet kan gero bikana bikan ga bo karen yale ko jen dan ngat ke aneti kon la jang kan nweren kon tikel ka tel mo dien and these people they don't care no kangane bikan ka nego god men dong chicken deer ka kwida ka kwije money ko kaneti we ka kobo she civil right activist she ka right net in content deer ketik no chicken warga chicken gor especially warga dan chicken gor kim yadit ko an michlara no bina bi ka we ma ka kobo cha jogo no checho jin min nyenye ke de na spele ayo nyenye ke but civilian pelka chinere content civil right ke ne content activist civil activist ne ko la right ni chamu tigring mi to la kana condemn chika right wuri chwal ke edmun yakani wudi kotere la mala right lo mu tigring mi to den la mala be nial be mal condemn ka ba right gwada me cha right me chalat gwasa me chalado wonena ajenen wo de yen 72 hours de in katup ano kwa akobo kwa je evacuate jogen civilian merely civilian ko ana akobo ten civilian tan chitin de ni tan tel de ntiatan bado a stronghold ka SPLIO ke ne content gwad mako kan SPLIO kan support nyen do dan lar kan jeno bi ajen be woni de ni assess PDF tan la so Sudan People Defense Force kon warning to ko je ka Friday ci kon diala nen eno ji UNMISS ke jen ji humanitarian organization ke jen ka akobo akwa evacuation kwa jela chen mun yakane she logo ran mishir kan money ko jen jaram danan mun yakane jen executive director ko organization actually community empowerment for progress organization which ale sepo jela do mala jen mo chi mo ko kane ko nen chi we ka ko bari udi ndial charin bar winten konen chi adak yokan kuma SPDF so namo amichorlo kanji UNMISS kan kananok ka kan warba kan kananok adiyo je shiane na pegdi da chewo raran wale ka kobo men ka gad ka dong wichar kuna protest joke kum kem yadi no mledimo diaka medan ti kono konen kalan kan ti kan lan mission mo me ci kan woni kan to ngai kon me ci kan lat en kum kir ko lure kon me chalat chelad no woje rodun me ci tuok ju kan ka buga mani organization chale amsep Medicine Sans Frontier en organization long na ka wal chu kan ka book amen dul wal la hospital dana ko kana le la treatment ke mo kana ka walten jen mi sha kulin no sha condemn medan kan ko lat ka fan gak ci kana dak kan lat kana sari kana dak kan lat ko lang ci kana dak dakan ka en organization mo ko la kana the local wal tin kon tin kuna la tikeke kon dul wal by the way che treatment in kon
tin take a board corodian ko ga treatment ne di konti la patient normal don natural problem tigi so no more let kan so na many a kel milat ke bat ko chu kum kem yadi te woko nagana and then cha you condemn jen mi shaling on na me bu kon dil ngaje no chi kim yadi te ke na mo che jeri alikan so right now kwana we ka message dana chalat wuri shalke me lol gat kot a message mi chi loy na che jat ke je men chala de lol gat kot chi message mo gwa a message mi jak are message de no money chala de no yene de content ka kobo kwa surrender yene ideal to message mo cha cheer ka social media ne ideal loy ne ideal che jat ko manana shagor ano de lol gat ko dere no no banwer bakanak jogana de no kwa surrender ano la de ber mo bor chonga genial la de ber mo bor la de genial nyoda jen wo ku yen kem yadi ku support aloken gadi use kana tactic fear ano banadwal kana banadwal ko ba wit ba je buk karama mo men nagiya di yel marka je jaten rami mo mi bok ye mi bi ye buk kamet dien marka je de la ram gwara mo a chenga mo chi jen we maju je yot ke di niken jen tin te ka kel ken tin konin la ne kem yadi miling yen spijen ya me chala de lol gat ko ne ken yam before that ne me kam go je committee tin tama ci kon me chala chana jenen me jena jogo no kum mate dor mu bere we kon ci kon bitere we ke jubana me ci kon bitere we gwatman ngunyo do mo nyodo jen wodi any power they can use them they can neka jamo netin kon tin lukake we they can neka jamo they are doing that ko kenen kumata doro be ben ka ngude be ben ka neka diale cha organize be ben ka de neka be ben ka latke system mi chari leka mi cha organize gwa den do be dane chalat ke je yen ko larano en ramimo mi chunke kuma akukum ku je defan so lol gat ko defan kuma ci chare jan ko de civilian de ketik ko ana minyina kende ne ka tan de nyin ke de ne but mu ku yen contribute ko a civilian wa displace like jela mission on na mo beje medan chal chelat kanasir ko rai kon ke evident joj ran jin mo ba ju ko jorma nana ledi it doesn't matter ro jina ma di ke ngwarun ku mi ci bi jeng mi chelat ba ji dil ju ko no ledi mo ci chu ne di shit ka kan lol gat ko ni kene de model wang na de kala ne which but jojo no en charin ke lu chete ko let ken nwari kan no chi jan they are supporting kid na me a power struggle kaka awo ba ngi je kir mi yadi ba mo ko position mi dit and yet dal na ka ngun dal na ke jen mention ke national election chi ne di albu partner right now right kon ko changa je gwa en wo ngum le rode kan werte me charin je cha chi ko rodin wakap tele la ta da na tana meng tele mangai barai na china chunken changa je ko ti ka ci gadbo kan ngande ko ne tiende kon ci kala ne tigi ci kan chuondi en jikana ngai abaji ngaje no jini jira mutedi ka community nware it doesn't matter no TK PhD degree whatever you have kiti ka power there will be a time mimo bna bi ko kwani bi ka boda ba ngaje no ngak kwa support na wal chai support ka gade yot kan mande gwa ka yot kan yi right now and yo chala no ne dial ka go surrender ke na shung ber mo bornial ka kobo na mo chime de la dara mi mo milanwar ngay en dial membro de lat ka kobo mo wetwo ngay kon diale ano kormo wetwo ka kobo what will happen kuma kirim yadi chena chege displace latil jok ti re dor kene nyok lo no la na kene bajel dil clean yala anwar kula jogo no yana e dumala kona share before kana mena to ban te kemat dere gwa chi rami mo mi je mo kon mena ke diabe but kon la don kon la kona gwini oto ramo broda caption but no gwanter choda caption gwanter la whatever media necessary ko be joj
re duar la jalede. And this is what Kir is doing. January chaka kok kwar kon chaka kok tende lene konika right now kwera dien no mat kon ga jama matre wike juba all of them can dial kane Kir mi yadit. So plan dien no big nor be can get destroyed. Tell ka plan dien. Miche ko tuogo no shir mi ko na ngaje ka chi kora je me chi kon linga chalat lol gat ko no kwa surrender. What do you think jira momo jinwara mo ko te ga tan wor bote ko support ka tente la gor social media eno yen chine gor no beriem ba nyogo lon kan ngai ken me dane chalat kalankan ka yot ke somewhere tai tan ngore ngai kan lode ngai ken me chodo lat ko jin la kula roje ko dong mi tel mi chodo lat ajine na kwa control ko bana nek ko banwer ba kanek. By the way, ne de content na dong la lar kan no yen ba lon ko chi ade okor. Yes, tien ga chong de yen wori nge jogo no de ka ko bo cho okor. But be na na le ro de ka chi aje feel yen pa ni ne content gwent ko ken. Ko le we ji mer kem ji rar ne de kon chi tere wi ka ko ba kan de kon ko kor ja ko breten. Ne de to pa ken ne de kon ji ga be ko kan de kon ko le yer. Chike tele influence me de bun gwara dien me de rande re yan ma yeri yen. Ne de tie jen ga ne ka juba wala chicken jen ka juba an jen ka juba right te rammo mi jen ka nuori bo we gwa the mi bana ba ko yan ma teleje ne me ngai kon diala so ko kujo mone ko ngai kono janga ken bere duara non aken bi bana be kon bi yan ma ke jino jini churo gang jiran de ko cholo dita right now jiramum ijine chuan mala be malatin mal la be gwaza dan jin point mishiro distance jira madan dera mo maki dera mo dera nek mun wer chi we ka kubo ko gurga ka kubo de ji cholo di jira mo ke jine chua dun gang chua wo kor chua na melele nene de lele ji so right now no mo jatin ka kubo ko wo kan wari kan de kona jiga be chigne de altu gon ko ken shiara mo raje man jiga be jon Ramadan de tin gwadan to ri tin jen de charan wana bokur wala chen bokur cause medwar meriga chi Ramadan de gwar de dien la jala ra che feel bad no ne de tin panken ngeken mandan le road ka kende la ro chene dak chine korine biter chine binyi ka bene sarande bene ro dal pal bene ro da palka not you ka shigan ban mala ra jeno ajana gwata me aran wa mak dore a waje joku saranda I don't think no de yeruni che dem to ma do che dem jogo ta jin ba ju ju doru na be ni doru be ni ke dwale ka doru na modelet che lere no mon ajen mu chet ke mana ka ku jogo ne diala kon more than 50,000 people jogo no jana re we dun jana bara rodun ke kwa saranda kwa white flag kwa jela nial ana chuanga je nial ba ko ngaje no jena ke neko ko chine bile bokare nial alo kum kim yadit ngade ne nyale man dien bana ngaj la kur sha ne gane kwike kur sha beran be bijek tar ke be chu yat ke be chu bar ko mai tel rami tara manga je chanen ka bem nam me chi tok ka ninde paiwo an kore dana chit la chiro de la kam nende konde chi we cha bem nam mu chi kana we mak chi konen me dana chi tok ani chi liam di chi tok la do charan cha jangi je la we don't know jin bum no jin but do che jingich so the same thing akobo mi jin witin no chi binyur bang chi bu wetin bang lor etel kor so lar no ne chine ne re konen we fan ken tele muto ka they do not have family ke roboni te mo chi ken feel no mi aran ber der be der je ke tele ka family ne ken de je ke be je no mi shi gadin mi shajana je no di la lar no but they are no robot kenete motana te loin ke te ka panchit ka kon. So yene ko la re chiar de gang majin first of all kon road lat re war nen to no jekene bej wal chikene jega bej de moy ka one example re duaran rol buñ ka gambele tete bej bej la rodin tinelo ber la be ka biga na be ken ka benak mishin war we gang ka rodin yo baga ta jogo kume a jogo no shwawa ena mo mu gwa wala mije mu bay benak biga ben biga benak bara wa shwarun gang shwa we kaka
ajen mi shirka ma tuok tong mi ala nuere kon ko ne jega long ala recon ko kon karodan ko la ne din jeng ne kanon 100% mi jin ku calculate jira momo especially de kon dong ling roje mo gwat me mini charbe mini char angu kan nuere mi wan ne de kon la kwar kien chicken nan mat kene kienona aduo badien me chicken mat kene kieno ko cha kwar mi mat kene ka wojen che gor der ne ga der kaling kamandana gor kene ode la let mi chala no tele piu go ne piu ka ti ka long ti ka power ka chi lok guje ne ro de kene nok cha je de nok kan malalat ke long o yen mi sha nyur ka dobra na ren convince ka je ano yen cha joli kene de to yen sha buwe ba kam dun ba jelat and then mo la gwai then a nyur by the way then wade ka nyure kan okay kon chana bi nyin kene de to cause tem cha kam dan cha lat ke chi ka kon don malich but here these people bika ko biken doran biken even invade bika ko doran bikep ko bom bika binyin ka kon e kana kwala surrender nama jatin wi mon jin poni jira mo la don wade surrender miti ga pa lon kan de ne SSPD ablo ne ka jo ko lo gwa dan be kiten ka ci wore loka ka ci waka ko ko ngada no waka ko this is the last thing yet the last option miti jan kon war bana chan ka chan mekan kon ne ko bana right kamila reality kan mila talk at lat karodi so akobo mundan adoran kajen the last op ko kondial ko mi cha ko bi cha jadda ka kan de ni SSPDF ci kontelot medan ci lol gat ko ci jalaran ben repairing ben let ka lol gat ko lol gat ko ajara medan lat ko babure be kana sar ba jadda is the person melanamo ka cha bur be cha be kebane Jenyolan medan no bnei and all those corridors tin take Ethiopia ke lebne ka kandial right now plan is working again ramashit keje kajino jinito yen kwa surrender melado bnei ka kandial bnei slave ka bia wichang ne refugee camp for how long ban ko refugee camp on tikon ka IDP ka juba tikon ka IDP ka dorochal ka me unity tikon ka ne ka IDP camp no kamala kal ki kapna everywhere te kon rekem chen bukular te refugee camp control to koken roll Uganda Kenya Ethiopia kana do koken we ne ka Sudan she can do a lot of course we are already there and more than 10 years te kon ka tijin ko chire ke tijin now look at jang kan te kon kula thrive ntam ne re kon don kula thrive ko kon ne kon te ku kon nekti tin re ki juba tin gat ken te kare dul gore we ne to gol koken ku ko le bene gwasmane e kan yene to shiade roi na la roi na reng ma chara kwero already mi ni na ka kwireng ma char chia yen already mitem le yene ka je yene let ka je ka juba but dolien ko reng ma char mi share face by the way she have been nyur ka je de nga je no tele mi to ka ji cause and reasoning and ana become jin me jira mo dwal ke election who are you a jin dictator already ngod logo je mo bi election bi jela ki election take requirement o jin ba je kwanya ne ku na dwal ka ne ku no kon li kwany ku na goro ne yen ka ku nga display jo yen ga kamne ko run be chutara mo bo vote ka yen tin gwad me to take a preparation national election ka yere de ka je ka wal jo yen ne kun so you mean that a campaign la jenma by the way a campaign ka wo chin wari chicken be vote ba you vote ne kun tin kon te ka yebi you pass ko run ne ti jo yen me tam chicken ne mo tibu chonga yakel you are losing vote. Because one day in a mebela reality, a brand army and a chair or a good check. So karma, jatin, karma is there. But cash up could you note reality bigger pass a chaka notice wasn't be. Near you in the time, God can piska, Kagwarka, one pin quagga document. So whatever bad things you let can work, I will part with. That's the time. So again, down later on the money, Kajanana good in your conkel. So a kobo, chamake 72 hours. Kachi ji humanitarian ji unimisika warga gwarkir lojoga kira no please back down shu de ni SSPD ap chuga jaka kobo mi jaka kobo chebegwa anyong mbi angaj bon kuma SPLA yo nathaniel oyet chewe ka USA chewe ka United States cha cholo kuma America ko buko dolan winimi ka kwiko de da kuma cha de jelun ko en madana do dana cha yenda kuma chare kai keli utare e politics jen men yenen tama and these people who can
la gor kan bi ka wi bi kan ka ba ko lo chi wi dale kan ka ko kuma SPLA yo jenda na gor kan tan no den gor kan there's nothing there korun mo na ka table bana nyur ba wa SPLA yo chetel mu chetel gwat but SPLA yo tel mi shi u ka SPLA jo ai go jatan jaka Eastern Equatoria Western Equatoria jaka Apanal jaka Jonglei jaka Unity State everywhere SPLA yo jatan la le che dak but no so report me gore jano de kamye Nathaniel Oyet Ramadan acting chairman ka commander in chief ja doro mo ka United States ja jalur donc very soon big je kana kware contra la senior government ka United States and then batin dial konen donc kan galat ka ko de maler ben ka South Sudan bi kan Newton men bi angach report e cha to kum kirmiya kum United States cha logo kum kirmiya di kana shi to but te evident te tenyo da gwano ci kirmiya di ci 2018 peace agreement je violate so na mo agenda na bawre alaka tomi and very soon mo kirmiya di we kana chena me ci accept chirmenta me ci kan corruption ci kan to kami jan kana kon jana ko ci kan be de fa ko ci bu ko SPLA yo ko right now there's a lot of things to talk even kirmiya di to point de joy de chaling ramos te chaling medan ke real but ci jen kana jen but take a joy and very soon ke report ci jek they will dong ba we kan ade ba we dol wal very soon okay ko tika condition so kir lajin yos kan wide mi shi kon wi kon yos kan wide kan it kon te kel keja jem ne ni na tama ne te ga ka gor kan de kan na de kan SPLA de kan defeat ka Jonglei keliu ko ba ko mu ki credit but it's not ci jan na danan dong gwe ke win mon ko chan ci ako kep ko SPLA yo ke ci all the territory ci ako kep ci abata kamal bon men ngwa jor so na me ameditin jen ko United States kele jogo no yana am gor yana obi malbert bere yuka South Sudan lo nye da kama char gor jano bi a nyur kel bi amal bi a jelat way forward bi akula plan ko a national election ba jelat ba chikim yadi che gor ko kir dwalle ke national election even Michael McCoylwes kan dia dwalka go kano briang machar bala ping medit ana bi kwanyana kering machar che gor ko run ba dara fail dara pass ba dwal kan lora ba so report me ameditin next 72 hours banam ti kon lat kurudin bana gangaj Quran gore de la yende la jen Quran ci kon lingi ci to ka walga ci to gon wale no cha de ni SSPDF cha ga jore de kuma SPLA yo ban mo detail ngode kan kan je mo detail wa ga je yo baka no yo ban men cha lat no cha ka nyok mu ko pushback ka Quran ci to ka walga nyok ngai kon de te kon mu ci to ka biem nom cha kula biem nom cha dor nuari no take no spiritual leader mi chala do cha mak miseria ke cha mak kan ji abem nom charen mat ke dio je charo ke kui Robin Mike ne me la brigadier general cha ja kim ya di we ka abem nom wa charen mat kel ka jalamni ki rapid support force I think something like that then mi chi mat kel chi kan were kan ko mak cha ok ti ku dang ro I don't know k 600 I don't know number and then wa chi kan ka kept but in that core chi tuok mandan la core chi tuok on kam dien no cha de ni SSPDF ka ken maziria mon ka ken ne ko la jangte ka biem nom wa cha ga ne chok wel ngwan eno ka jibon to ngwan ami choro la ne ko ne chok pe cha nan ne wel ngwan so ne me ajeri podana shiben but be more information ba ko no ene mi jira mi jidit gwasme please go no jin subscribe kan online TV channel ko brin kon lat ko rodien be kan chamala chukuji ban lu njogo yo ke report odien en biatemal bye bye